igikombe cy'isi cyakomezaga, ariko ikintu cyatangaje abantu ni uburyo amakipe y'ibihangange ku mugabane w'Iburayi yose uko ari abiri yavuyemo akurikira ikipe yo ku mugabane wa Afurika, South Africa. Igikombe cy'isi uyu mugoroba cyakomezaga, ikipe y'Ubudage umukino warangiye ari igitego 1-1 inganya na Paraguay, bajya muri penalty. Ikipe y'igihugu y'Ubudage itsindwa penalty 4-3 n'ikipe y'igihugu ya Paraguay. Iyi kipe y'igihugu y'Ubudage kuba yavuyemo ni ibintu bikomeje kwandikwa ahantu hose mu binyamakuru, ni ibintu bitumvikana uburyo ikipe y'igihugu y'Ubudage yavuyemo. Abantu benshi bagiye bakora reaction kuri match y'ikipe y'igihugu y'Ubudage ndetse na Paraguay. Icyo mwibutsa aho utarakora subscribe ibuka uyikore kugira ngo tujye tubana amakuru meza y'imikino. Umutoza wahoze utoza ikipe ya Liverpool witwa Jurgen Klopp yavuze ko igitego banze cy'ikipe y'igihugu y'Ubudage cyatsinzwe, ariko hakaba hari hakozwe agakosa gatoya kari soft. We ubwe yavuze ko iki gitego cyakagombye kuba cyemewe, gusa nyine arbitre nk'ubuyoboye umukino we yacyanze, aravuga ati reka mutereke umupira hari abatera imbere, igitego nago ari cyo. Abantu benshi bakomeje kugenda bandika ndetse bavuga ku kuvamo ku Budage. Ikipe y'igihugu y'Ubudage mu by'ukuri ni ikipe ikomeye ku mugabane w'Uburayi. Ugiye kureba ku mpande zose ukagereranya shampiyona ya Paraguay, ukagereranya abakinnyi ba Paraguay, ukagereranya n'abakinnyi b'Ubudage, ikipe y'igihugu y'Ubudage irakomeye kurusha Paraguay. Abantu benshi bakomeze kwibaza niba ari umupira usigaye udakanganye ku makipe yose, kuko ntago byumvikana uburyo ikipe y'igihugu nka Paraguay izigafata ikipe y'igihugu y'Ubudage iminota 90. Imagine Paraguay ni nayo yari yabanje igitego, ikipe y'igihugu y'Ubudage yaje yishyura. Urumva ko ibintu biri kwa mu gikombe cy'isi bikomeje gutungura abantu. Ubudage rero bwaje kuvamo bukuwemo n'ikipe ya Paraguay yayitsindaga muri penalty 4-3. Penalty ya nyuma y'Ubudage ikaba yahushijwe n'uwitwa Kai Havertz. Hanyuma ikipe y'igihugu y'Ubuholandi nayo bose nkuko nabibabwiye nayo yakurikiye ikipe y'igihugu y'Ubudage. Ikipe y'igihugu y'Ubuholandi yabanje igitego ku munota wa 52 niba mbyibuka neza, cyatsinzwe na Cody Gakpo, umusore ukinira ikipe ya Liverpool. Hanyuma ikipe y'igihugu ya Maroc nayo yashyizemo imbaraga ishaka kwishyura, ibona igitego mu minota ya nyuma, bahita bishyura banganya 1-1 bajya muri penalty. Bagiye muri penalty, ikipe y'igihugu ya Maroc yahise kuramo ikipe y'igihugu y'Ubuholandi, yitsinze penalty 3-2. Ikipe y'igihugu ya Maroc ihita yikomereza muri 1/8, aho ifite n'amahirwe menshi cyane ko izagera muri 1/4, kuko ikipe y'igihugu ya Maroc match ikurikiye izakina na Canada, kandi Canada uko byagenda kose ibitego by'izabirya. Maroc izahita igera muri 1/4 n'ubundi ikijyemo ku nshuro ya kabiri yikurikiranya, nyuma yuko n'ubundi mu gikombe cy'ubushize ikipe ya Maroc yari yagize muri 1/4. Akandi kantu gatangaje kabaye muri iki gikombe cy'isi, ikipe y'igihugu hagati aho ikipe y'igihugu ya Brazil nayo yari yabikoze neza cyane, itsinda ibitego 2-1 itsinda ikipe y'igihugu y'Ubuyapani. Gusa izi match zose uburyo ziri kuba zageze ni match ziri kuba zagoranye ku mpande zombi, dore ko ikipe y'igihugu ya Brazil nayo yabonye igitego gishimangira intsinzi mu minota ya nyuma. Bari bashyizeho iminota 6, ikipe y'igihugu ya Brazil itabarwa n'umusore w'umuhanga cyane Gabriel Martinelli, yatsinze igitego ku munota wa 96. Match iri kurangira rwose nibwo yatsinze igitego. Hanyuma indi kipe nayo yitwaraga neza, Brazil yitwaraga neza. Hanyuma ahubwo uyu munsi match zigiye gukomeza, ikipe y'igihugu y'Ubufaransa iraza kuba nayo ikina. Hanyuma ikipe y'igihugu ya Cote d'Ivoire iraza kuba ikina n'ikipe y'igihugu ya Norvège kabisa. Ikipe ya Erling Braut Haaland
ndetse na Martin Odegaard iri joro bagiye kuba bahangana na ba Diomande kabisa, biraba bikomeye cyane. Hanyuma kandi ikintu gikomeje gutangaza abantu benshi, match yahuzaga Ubwongereza na Ghana, hari umupfumu wo muri Ghana yari yavuze ngo uwitwa Harry Kane nta gitego na kimwe araza gutsinda, yari yavuze ko nani shot araza gutera mu izamu. Iyo match abantu babyibuka neza, iyo match yarangiye ari ubusa ku busa, Ubwongereza bunganyije na Ghana. Uyu mupfumu mu minsi yashize nabwo iyo match irangiye, akimara kumenya ko ikipe ya Argentine izahura na Cape Verde, yavuze ko uwitwa Lionel Messi ikipe ya Cape Verde izamukuramo. Abantu bakomeje kwibaza cyane ndetse banatinda ku byavuzwe n'uyu mupfumu, bavuga bati se ibintu uyu mugabo yavuze kuri Lionel Messi koko bizaba? Abantu benshi rero bategereje match ya Argentine ndetse na Cape Verde. Cape Verde ni ikipe yerekanye ko ishobora kudefanda neza 100%, ndetse yerekanye ko inatsinda ibitego, kuko hari match ikipe ya Cape Verde yatsinze yanganyije 2-2 ikina na Uruguay. Abantu barabyibuka, Cape Verde yanganyije ibitego 2-2. Kabisa rero abantu benshi bakomeje kugira kadebate bavuga bati, bamwe bavuga bati ibyo ngibyo uwo mupfumu yavuze Lionel Messi ntago byamufata, abandi bati nyamara uyu mupfumu yavuze ibintu kuri Harry Kane biraba, abandi rwose bo baravuga bati reka ibyo ngibyo naho bihuriye n'umupira w'amaguru. Ari barimo baravuga bati ibyo birozi bye nimba bikora ikipe y'igihugu ya Ghana yakabaye kubitwara igikombe cy'isi. Rero debate zikomeje kuba nyinshi, gusa mbibutsa ko uwitwa Lionel Messi akomeje kuyobora iki gikombe cy'isi nka top scorer cyangwa se rutayizamu uhetse abandi cyangwa se uyoboye abandi n'ibitego bye 7. Muzee wakaze ku myaka ya 39 yujuje ejo bundi akomeje kuyoboza inkoni y'icyuma. Ba rutayizamu bandi bose muzi nka Kylian Mbappe, Dembele, Vini n'abandi baharandi bose akomeje kuyoboza y'icyuma. Kabisa rero match zitegerejwe cyane, harimo match ya Argentine nababwiraga izabihura na Cape Verde. Ni match abantu benshi bahanze amaso kabisa. Gusa mu mboni z'abantu benshi bakomeje kubona ko iki gikombe cy'isi uko byagenda kose finali izisubiramo. Amahirwe menshi n'ubundi baremo barayatereka ku ikipe y'igihugu ya Argentine ndetse n'ikipe y'igihugu y'Ubufaransa. Kylian Mbappe na Lionel Messi kuri finali, ese murabona ari nde noneho uzahangana n'undi? Match ziracyari kuba. Ibyo nari mbabwiye nuko abenshi ariyo mahirwe bari guhaya amakipe yombi y'ibihugu bakurikije inzira arimo, kuko nk'ubizira y'Ubufaransa, Ubufaransa inzira bwari burimo rwose, ikipe y'igihugu y'Ubudage yikuyemo hakiri kare ikubitwa bibi cyane na Paraguay. Urumva ko rero amahirwe menshi arahuza ikipe y'igihugu y'Ubufaransa ndetse na Argentine. Wowe ugikomeje kureba ino video, ubutaha nzaza nkubwira andi makuru meza cyane yo mu gikombe cy'isi. Komeza ukore subscribe kandi urayikinge video dushyiraho uko bwije nuko bukeye.